Kawahai urang yang beriman kepada Tuhan Mepo yang esa, betapa batu fala sedekah membeta pegang niba saudara medalam temar betungku pikir besakit hati orang terima sedekah tak pegang-pegang kata pelemah bak manusia menyan sedekah nekun le Tuhan mefaedatan karugoyang nang getam setana di atbate kamunan lage gebo umpama ujun pijito tanpa mesile ketinggai bate tanah talena menan umpama Tuhan pegang menyosedekah ikhlas hana kedua nampen surah Baqarah menanna pegah oleh Rabbana kedua nampen surah Baqarah menanna pegah oleh Rabbana menyan sedekah nekun le Tuhan mefaedatan karugoyang nang getam setana di atbate kamunan lage gebo umpama ujun pijito tanpa mesile ketinggai bate tanah talena menan umpama Tuhan pegang menyosedekah ikhlas hana kedua nampen surah Baqarah
menana pegah oleh Rabbana kedua nampun surah Baqarah menana pegah oleh Rabbana